HSPDP ke parti terakhir ke parti kepada injok mereka sekisan pun yang terlihat kepada isu saudara pada isi kejopi kepada syairi baruan akan dikepon ayo yublai nombor 6 tahun ke parari boleh alam nanti ini ke HSPDP kepada yang rambak mensyakri dalam rajaman konstituensi kunjuru jagari berkat jadul real barok kawai parari baik nasyurnya kita kadu wan ai kunlai ya pi way nadu ki samla ki longkme ki ramba jogda ramba jaman konstituensi barok kawai kepada ai ke jingkersan kepada rakba hadu kata-kata jai balik ki bitonyang nabi ayo kendala jabuna robot haka kunai sebut walagi baik syagat bangga ke jingjap parari bila ai ke jingjap ke badan burung man lagi polling station kane galat ke kubu ini bagi pendap jauh sispa sipo ubah sakma kane garbo fly biar ni pada housing kunai sebut biarwan kane ngot nikam boy perkat bakani beliau kinman kane ka penisai kedar onde ba biik tangyo balik ne biik bukan bi berkat jadil reo biik dikilode di bangbo dan kada vision ni kane ka jintik ne biik ki kedar topi biik ka bawas ni piwanang ne ban ai ka jigersan ka bapura ya ka parti HSPDP para biik ngam ko ban keren silam nala keren ne kisong ki thau bi jompi mental yo bang sab minute kandidat jongi um sekren tang atli ki mat ka ko ban bo akbar jompi ko ki para biik nami thore ki jingisha tang atli ke ya ko ai bi bin slaba para biik lalai putri Islam mubalik melayan ramba bersakri jadi pajang untuk ramra jenam konstituensi nado Islam arajar lai boleh ke election walau job yang rang une berkabar di HSPDP dalam laisi lai wadu dan nama sundut une harga parti sing wansa ramra jenam PI dekat jingjok kawasan burang laisi lai wadu job une harga parti sing dalam hari aji tak kita jam yang udah dalam uang rata jadi housing pari baik wadah empat bakal don kena guna kajing tenju wadah empat bakal don kena guna kajing pensai wadah bakal don kata kajing yale banpet jauh kami dia jongi kadan ngane tuai kajing sisa pari baik hamne apa di HSPDP ni don armut kipala diam hagak tin pareng ki ekstremis Lagi kini satar, nidan yang mai gobin soling doa, nadu bayole, jika election, hadu bon soling doa dengan selah juga pertai, apa dengan jinjot, ujaine, haka parti seng dalam. Namun ni kakam sok bane haka parti lada pijot, mereka kakam juat bane haka parti, anda bila syarem si syarem, bane beda. Kembali ni anggo yo blade, jika bersih, kau serang, jauh balik bangyan, apa dengan si syarem. Kajisa bandel kajisa kerjam ujanya baka parti sing aji tak clear dalu balik housing mane thoi pi boundary bakandang bon terwa mane thoi koi kajinja musisha lakran ni kani amau kontrol fi di padba jo ramra bi rontip hagoi gasgi la phone ubai mengalam jo parti ubangan ko banjar kerteng kani ka parti kala khodi ni sien nilalek ngabar balik barang ni arung mak tak yen pakibulan e ka batang manyo kejat ni sono shu nila song disa badang ka kapor tau breu ulang babangyan nila tiblo de ka statistik haramrai yo ramrai pio kanong itip halampi pio kanong itip akan sa pio kanong itip lagi pia le no sing pinonjop nama ni don rubat ki parolog garong ke pile ko ni babangyan manay pi gawai ka sinterwa wanna sa parti ka jongi ninaya pi babangyan subaglor ringkat kita lagi barendor para ni bayit hukum kita kapor malasir kamansim marabu ayu ni mo alam jini ulang ninaya ayu ni bayit hukum kita kapor uramba usemi kakti jong ta uramba udah kami pride wong nim day ki marjat ki batador ni day ki jikau ki batador ki jomre ayu kakti ni babangyan Pilona berhit lagi dengan bisa berkaspa namar di kipat masuk ke ramai jernam nilai kular bagi
housing